Jinaven uçan radyo denge gelden başkodarın heja ürüne ilune 2024 Duşemli Brüksel'e saat 8'de le Ahmet'e çarda kodarın heja minüçe navaroje peşkeş bikin le peşi çasırınca. Belel zapê dişerê li dijî dagirkerî de 4 dagirker hatin kuştin. Devleta Türk binarê Qandîlê bombe kir. Cenazê zaroka 8 salî Narin Guran hate veşartin. Li Başûr Rojhilatê Kurdistanê 2 jin bi destê mêran hatin kuştin. Li zanîgeha Evînê 2 jin li dijî zilm û zora dewleta Îranê ketin greva biçûbûnê. Melek Gudarın hejan nahajî befrehiya bültenama pêşên berê xwe bidin şerê li dijî dagirkerî li Zapê di şerê li dijî dagirkeriyê de 4 dagirker hatin cezakirin. Navendera Ganûr Çapamenê HPG derbarê çalakên gerîla û êrişên dagirkeran de daxuênî de wiha got. Li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê gerîlayan 6, 7 û 8 Eylûnê li qada berxwedana agirê cudî çalakiyên bi bandor li darxistin. Gerîlayan 6 Eylûnê dest li dagirkeran werdan tevgerawan dan seknandın. Hafte Eylül'e jî di çalakê jasarê de kamera mobesiya dijmin biriya sekbaniyê hatî mihakirin. 8 Eylül'e biçekî giran çalakî pêk hat li qada berxwedina agirê Amediyê jî 6, 7 û 9 Eylül'e çalakî pêk hatin 6 û 7 Eylül'e çalakî biçekîn giran hatin li darxistin tevgera dijmin dixwest li qadê bi cih bibe hate seknandın. 9 Eylül'e jî 3 çalakî pêk hatin gerîlayan çalakiyê xwe biçekî nîv otomatîk giran û şêwazê sekbaniyê kirin. Bê çalakiyan jî nehiştin dagirker li qadê bi bibin û leşkerek hate ceza kirin. 8 Eylûnê jî li qadar sergerê li derdora pira gundê kevnemî jî kumek leşker ketin min kontrola gerîlayan. Gerîlayan profesyonel ên bi tevger kemîn danîn pêşa dijmin û li wan dan bi kêmanî 3 dagirker hatin ceza kirin. 4 dagirker birîndar bûn hata zanîn ku yek ji dagirkerên hate ceza kirin jî navî Muhammed e. Piştî dijmin derba giran xwar 9 Eylûnê bi balafirî helikopterên şer jî qats bombe kir. 2 caran mirî û birîndarên xwe bi helikopterên Skorsky birin û qada çalakiyê jî heta serê sibê jalê dagirker û hêzên pedekê ve biçekên giran hate bombe kirin. Li herêma Xakurkê jî gerîlayan 7 Eylûnê li qada berxwedinê aloranê dest li helikopterên êrişê werdan helikopter neçarma ji qadê bireve. Li herêma Metina jî 8 Eylûnê gerîlayên Êjasirê li qada berxwedinê a serê Metina biçekî nîv otomatik çalakî kirin tevgera dijmin sekinandin. Êrişên artêşa Tirk ên dagirker bi teqemenên qedexekirî ji wihan e. 7 û 8 Eylûnê tunelên şer li qada berxwedinê agirê FM 2 caran bi dronên bombabar kirî 6 caran jî bi teqemenên qedexekirî. 6 û 7 Eylûnê tunelên şer ên li qada berxwedinê agirê cudî 8 caran bi teqemenên qedexekirî hatin bombekirin. Her wiha 6, 7, 8 û 9 Eylûnê jî li herêma Xakurkê qadên Lolan, Şehîd Şerîf, Xinêra Jûr, Sîdekan, Kendekula berbizinê. Li herêma Garê qadên Şiyê, Deşta Nehlê, Deşta Kafya, Girê Sîser, Dêreşî û Girêkûn. Li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê jî qadên berxwedinê ên Girê Bihar û Girê Cudî. Li herêma Qandîlê qadên Zergelê, Newrûzê û Girê Şehîd berxwedan. Li herêma Metîna qada berxwedinê ya Beşîlî 43 caran bi balafirê şer. Her wiha 6 û 9 Eylûnê li herêma Xakurkê jî qadên berxwedinê ên Şehîd Şerîf û Lolanê. Li herêma Metînayê jî qadên berxwedinê ên Şêlazî û serê Metîna li heman demê de. Li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê jî qadên berxwedinê agirê Amediyê û Girê FM 5 caran bi helikopterên êrişê hatin bombekirin. HPG her wiha got Sümetê daxuyînê 20 Hezrana 2024 de gotibû Hevrê Bager Kurdistan ango binavêdin Nûrettin Mihemed Sîno di 4 Hezrana 2024 de li herêma Avaşinê şehîd bûye. Eşkerî bû gerîla Bager şehîd nebûye û bi birîndarî dîl hatiye girtin. Em ji malbatê hêjeya Bager û tevahî gelê Kurdistanê yê welat Parêz re lêbûrina xwe dixwazin û vê agahiyê jî serraz dikin.
بله دشر لگاره دجی سرپیلک هاته کشتن لهرمین پاراسنامه دی دنابره گریل و ارتش آداگیر کرده شرین دشوار د قومه هرچند دولت ترک آداگیر کرد خواست و که هر جاره کشتن لشکر و فرماندار خواه شرجی لویجاری نکاری و نیچرما جرای گشتی لشکره به که وزارت شرع دولت ترک راگاند کود شر لگاره ده سرپیل آنگو استیمنک ایوان ابنا و فاتح آیار هاته کشتن. بله شورشگر فدایی بوتانی زارین آرام روزنامه وان تکوشین دوریم لسر شید زیرین آرام نویسه کی کن نویسه و ویده بیشه زارین آرام ده سال 2015 ده لگل زریان دنیس آمد تبلیغ هر بو لهر قاده ناسم ایجاسر برنگ که هجا تمثیل کر او بو میلاکک دلال خزال اکل جزیره بوتان نوا مالبات که ولات پریز جدایی بو بچاندا بوتان لجزیره مزن بو هزاروک بو ظلم دشمن دید پشتی مزن بو برسوا پیویس آد فلسفه ربر اپو دید 2015 تبلی نوارفین یه پسی بو نو برازی خو آرام آنگو اگیت اکل خو کر برازی و آرام جی 2015 لجزیره ده برخوادن ده شهید بو زارین پشتی برخوادن لجزیره 2016 در باسی هرما بستاید به و که ملیتای نکیه جاسری دز به تکوشنه دیگه پاچه جبر خود ده هرم پاراستنامه دیه لسر شوپا زریانان تکوشنه دیگه ده نیسان 2022 ده لهرم انزاب آواشین متینا لدیجی دجمن ده دکوشه و ده هر چالاکی که ده دربی لدجمن ده شروان فدایی زارین آرام لقادا شهید دلیل شارکر هم لتونل شهر هم جل شهر قاده که دکی مزنده و دسته گلان 2024 دجی تبلیغ کاروان نمرین کردستانی بود. لدولت ترک گندین بنار قندیل بمب کر هفسروکا هفشاردار بنار قندیل سروین جلال جانسن روز نفسر آخوی و دربار ایریش ده آگاهی ده لگوری داخونه بالا فرنشرین دولت ترک دانست به زیرتری 10 جاران گنده صورت انزی و کرمه سوین بنار قندیل بمب کر شبر ایریشانجی زیانه که مزین گشته جنگه لو تفگر بالا فرن آل سر هرمه دوام دکن. بله هر ناسنامه دو شهیدین لهر معفرین اشکره که هزین از گرفن هر ناسنامه دو شروان خوشکره کوروا گوت هفری کمال پیر و هفری خالد محمد با آزاده گله خوب فداکاری شرکین و تبلیغ کاروان نمرین کردستانی بو کمال پیر جعفرین رنگین آبر خادر بول نافچه جود مالبات که ولات پریز داشتای بود نوا شورش ده مزن بو ولدی جدایش و ارتش داگیر کر آترک به فدای شرکت خلیل محمد جل عفرین ده نوا مالبات که ولات پریز داشتای بو ده نوا شورش ده مزن بو هی جوان بول دی جدایش و داگیر کر انتر به فدای شرکت هر جمالبات شهیدان و گله هر میره سرساق خاص و ناسنامه شهیدان اشکره کرد لقمان حنان بناسناف کمال پیر ناو دایکو باب امین رشاد هفته ایلون 2024 لهر معفرین شهید بو خالد محمد ناو دایکو باب خلیه و محمد ده هفته ایلون 2024 ده لهر معفرین شهید بو بله ملیسن آزادی کردستان لگوری لهمبری ناوند پلیسین دولت ترک چالاکی لدارخستن چالاکی شوا 6 ایلون ساعت 23 چلی دب بکد ملیسن آزادی کردستان لتاخا کشلا گوری لهمبری ناوند پلیسان آبناوه 75 یل چالاکی کردن ماکی درباره چالاکی خود داخونی دو وها گفت ملیسن به تقامنین دستان چیکری نب آواهی پلیساندان د چالاکی د قاده کو داگیر کرلیبون خساره که مزن دید آگیر لپیش آواهی و نظامی کرد دولت پیشتی چالاکی هست چاندن جه پلیسان بو وسایتن توماج دست شوات بردان د چالاکی د کشتی بریندارن داگیر کران چه بو لهجمان نهات زلال کرد ملیسه مجبرنگ کی به اوله و گریان قادن خو ما کی دازانی کوان چالاکی خو لهمبری الیشن داگیر کری لشکری قرکنا سیاسی تجدید لداخسنه او بانک شانسر بر خدانه گریلا او اف بانکر ام بانک لگل خوی ولات پاریس او جوانن خوین لهنگ دکن لدیج الیشن داگیر میتینگران لناوارفین ملیسن آزاد کردستان خو بری خصم بکن حساب جداگیر کران بپرسن روش او روز لدیج داگیر کر میتینگران بروح شر گل شورشگری برخوادن گل او گریلا به یک روش او روز بروح برخوادن کوبانی لدورا ریبر اپو بجون او رابن سرخوا بلنبر خوابدن برخوادن گرتیان زین پاریزر زینب کاریلاند بیجه دویل دیجی تجدید تکوشنه که هف پار اوتوپیا کن بمشاندن دولت ترک داگیر کرد به سالان الدیجی گلی کرد کنسپت تقرر کردن او تونه کردن دمشنه یک جوه کنسپت دیجی لسر گرتیان کرد این سیاسی تمشاندن گرتیان نخواش ناین درمان کردن مافی وانتی خوارن لجنه چافدری تسلیم بون و پشمانی لگرتیان فرضی که ریبه بر کمال حقوق سنج با آزادی اوهاده آمده پاریزر زینب کاریلان سر مشار آخوی واهگود هر دیچه زندان
دولت ترک پولیتیکن تجدید و کی işkence sistematik بلاود به گرتی نخوش به حنجت جدا نه تحلیل کردن و گرتی جماعت تندرستی و جان به پارت نشتن لزندان جنان جی زخت جدا هنه پدوی جنان ان تایبت نه تامین کردن آنگو دابین کردن قادن هپار انوک سپور و صحبت جتنا قد خکردن پاریزر زینب کریلان با کشان سر تجدال گران آل سر بر اپوشی و هاکود زیرتری 3 سالان لگره و امرالی تجدید که مطلق لسر رضا عبدالله جلان تفارس کردن تجدید کل امرالی تفارس کردن لسر همو زندان بلاو بیا لحمو دمل حقوقی ده جبو راکن تجدید هولدان مهنه لمل دنجی مالبات انگلیتیان دنا و هولدان دنا لده جبو راکن تجدید تکوشنه که هپار و توپ یک ورمشاندن امبر خوابدن روشلات کردستان ایران جی دوجنان لگرتگاه اوین آل ایرانی لهمبری زخت و ظلمه کتن گریوا برچیبونه بله زندان اوین آل پایتخت ایران تهران دو گرتین جن لدیج ظلم و زوره کتن گریوا برچیبونه روزنامه‌گر سروناز احمد و گرتیا سیاسی پاریوش مسلمی جبرک موافقان تندرستی و هفدیت نهاتن آستانکر دست به چالاکی کردن رهبری زندان جسسی ایران ور و مافی هفدیتنا پاریوش مسلمی یا مالبات رقد خدکه پاریوش مسلمی لدیج قدخان دست به گریوا برچیبونه که روزنامه‌وان سروناز احمد جگرتی که نخواشه و جبرکو مافی تندرستی آستانکر دست به گریوا و نگرتنا درمان انکریه چالاکوانا مافی زاروکان و روزنامه‌وان سروناز احمد سال 2022 ده چالاکین در سرهلدان جنجان آزادی ده هات بو مچافکرین 3 سال و 6 ماه جزای گرتگی لی هات بو بری پاریوش مسلمی دما سرهلدان جنجان آزادی ده هات بو گرتن و پاش هات بو بردان د 20 طبقه ای سال ده جالی دادگاه شورش تهران و بیدا کومکرین و لهفکرین حقارت لخامینی و پروپاگاندا لدیج رژیم کریه سالک و 6 ماه جزای گرتگی لی هات برین اون حال زندان اوین تی گرتن گرتی سیاسی دخوازن رای گشتی پیشگیری بدن وان بله گذارن هجا زاروکو 8 سالی نارنگوران هاته وشارتن نارنگوران جبیستوی که طبقه ولی تاقاچولی نافچه ریزان آمده باوی که ارگانیزه کری هات بوندا کرن ده روژا 19 ده دروباره اگر توتمازه ده که ده ترکیه ده هات بودیتن جنازی نارنگوران ایرو دادن سبه جالی جسازیت با عدلی هاته گرتن و جنازی ویجی لمزگفتا تاقا قراقوچه هاتو ششتن و پشتی پیدوین اولیجی هات وشاردن ببرین واجبین آلیجی پی اولیجی پیک هاتن جنازه پشتی برن گنده چولی هات وشاردن گلیکس بشتاری مراسما وشاردنی بود بنیم ناجی بر خوابدن ایریشن دولت ترک به هفکاری پدکی و دامان دمیدجی پولیتیکین به خاندانی بارزانی زانینگین خاندانی بارزانی تگوتن سرناوجی اوه مالباتا بارزانی پده که دستکتین که دنجام تکوشنه بده سالان آگل باشو کردستان هاتی به دست خستن ده دوخورا دستراداری و برجواندین خود پیشکشی داگیرکری و الحق ارتش ترک داگیر کرده که مالباتا بارزانی پده که مافی جواک و خلکی الهرمه دست سرده که وان درفت و دستکت یان جبو خاندان خواه آنگو خاندان مالبات خوب کارتینه دستراداری کو هینا نوچین تیرما او طباغ ندانه او ندیاره کو موچین مها ایلونه بده یانا لهرمه پرسکری که جدیه الکتریک او آوی چراسر ناکه دستراداری مسرور بارزانی جالی دستراداری بغداد و بکار نلریتی ته سوجدار کرد دروشی کی وهاده خلک باشو کردستان دناوا پرسکری کی گران این ابوری او جواکی ده خزان بویا سروک دستراداری هرما فدرال کردستان دنبوری مسرور بارزانی روز شمیه به قربالغه کمزن لهولری زانینگه انگلیز آناو نتوی بکر زانینگه به 100 میلیون دلاری هاتیه چیکرین یا کره مسرور بارزانی آرین بارزانی هی 20 سالیه و مها در بازبویج اکادمی لشکری یا رویال سانتروست یا انگلستان مزن بو کره سروکره و بریه هرما دنبوری یا کردستان نچروان بارزانی میر ادریس نچروان بارزانی سرکاتیا و زانینگی هدیکه لگوری قانون انکسک جبو کار به سرکاتی زانینگی هر بکه بکی مانی دوی 10 سالان اکادمی کار بکه لتو علاقه ادریس بارزانی با اکادمی رنینه و تمنی ویجی هی 20 سالیه ادریس بارزانی زانینگی کو جالی دسترادری فدرال کردستان و ته فینانس کرن و کرایدار تدیتن و که خاباتکار دسترادری جی موچه بغداد دیگه
ولی پیمان بغد انقره پیمان قرکرنه دروژن داوید کمکوژن به ایریشن سیهایان زیده بونه اف ایریش و کمکوژن پشت پیمان انقره بغد یا 15 طبقه پیکاتی نشان دا کل سر کردان پیمان قرکرنه امضا کرنه دولت اترکتنه ده روژن داوید 10 مروف شهید کرن لوالات جهانی سازی مافی مروان حساب و ناپرسن لگوری پیمان ناونتی و ایریشن سیهای لدیج سیویلان سوجه شره دما عمل ایریشن روژن داوید بنیرن دبینین کو بریارا کمکوژی هاتی داین لگوری و د 5 ایلون د دولت اترک لگوند هرملی لسینور نافچه چوارتی سلیمانی وسایت ولاتین سیویل بمبکر سی ولاتی باوکور او آجوکار شهید بون د 4 ایلون د دولت اترک به بالا فریم به مروف او بچک لسریا خلکان کانی وتوانه وسیتک بمبکر مظفر موضوع جباجرو که حجی آوا لگل دو کورین خوش شهید بون هری داوود سی ایلون د انجام طباران دولت اترک د لگوند میرگه حوش یل زوزان سنینه ولاتی که شهید بود 28 طبقه دل انتریه سیهای دولت اترک ایریش عربی که کر خالد محمد شریف 45 ساله و کوروی هجار عدنان سلیمانی 24 سالی شهید بون د 23 طبقه دجی سیها ایریش وسایت روزنامه‌وان که روزنامه‌وان گلستان تارا و هیرو بهادی شهید بون 6 روزنامه‌وان جبریندار بون هری داوی 8 ایلون جی سیها دولت اترک لکوبان ایریشکر ولاتیک بریندار بو اف کشنه سیستماتیک و بردوامی نشان دادن کو پدک بغداد و انقره لدیجی کردان انگو کردین آزاد پیمانا قرکرنه امضا کرنه ملا هوار شافی جد بیجه ظلم اردوغان دکه فیرعون جی نکریه ملا هوار شافی درباره ظلم دولت ترک و ایریشین وی لباشو کردستان دا آخوی و وید بیجه هر کسی لسر خاکون اجتماعی وره کشتن شهیده کریارن کو اردوغان هم برانبری گل کردی که فرعون جی نکریه دوی ملا روشنبیر و نویسکار لدیج ظلم و زورداری دولت ترک خودی هلوست بن ڕێگەی داوە هەموو ئینسانێک بەرگیری لە مافەکانی خۆی بکە بەتایبەت لەو کاتێک کە مافەکانی ئەکەوێتە مەترسیەوە یا مافەکانی زەوت ئەکرێ و داگیرەکرێ بۆ نمونە زمانت داگیرەکرێ چۆن داگیرەکرێ یان زمانت قەدەغە ئەکرێ خوای پەروەردگار ئێمەی وا دروست کردووە بەم زمانە ئەدوین کەسێک لایەنێ دەوڵەتێ جیهەتی هەڵسێ بۆ دژایەتیکردنی ئەو زمانە یان کولتور و عادات ئەوانەی کە موافقی شەرعن کەسێ بیەوێ ئەو هەموو عادەتە جوانانە بسڕێتەوە مێژووت کولتورت بسڕێتەوە یا کەسێ بیەوێ زەویەکەت داگیرکە خاکت داگیرکە کە سەدان ساڵە تۆ لەسەر ئەو خاکە ئەژی ئەلەو کاتە زەرورە و واجبیشە دیفاعکردن لەو بابەتانە کە ئاماژەمان پێی کرد و هەر کەسێکیش لەو پێناوەدا هەر کەسێ لە پێناوی پاراستنی زمانیە لە پێناو پاراستنی خاک و زەویەکەی خۆیە لە پێناوی دیفاعکردن لە ناموسی لە شەرەفی لە خەڵکەکەی لە هاوڵاتیانی لە دێهاتی لە شاری دیفاع بکە و لەو پێناوەدا بکوژرێ لای خوای پەروەردگار شەهیدە دیارە دوژمنانمان هەموو ڕێگەیەک بەکارێنن بۆ چەوساندنەوەی میلەتەکەمان ترساندن و تۆقاندنی میلەتەکەمان لە ناو ئەو ڕێگایانەش بەکارهێنانی داعش خۆکاتی خۆی داعش لە عێراقیشە زیاتر ئاراستەکانی بەرەو کورد بۆیە یعنی خۆتە و هێڵە گشتیەکانی داعش کە دروست کراوە زیاتر بۆ گیانی کورد دروست کراوە بەتایبەت دەسەڵاتی تورک هەمیشە پاڵپشتی داعش بووە هەمیشە سێبەرێک بووە بۆ داعش بۆ ئەوەی پەروەردەیان کا بۆ گیانی میلەتەکەمان و ئەمەش یەکێکە لەو ڕێگایانەی کە ئەیەوێت لە ڕێگای بەکارهێنانی داعش و میلەتەکەمان زیاتر بچەوسێت بله لروشلات تو باشه کردستان دو جن هاتن کشتن آگاه کشتن جنه جباجر ایلام روشلات کردستان و هر ماسوران آباشه کردستانی هات زانی کو جنک 36 سالی یا جباجر ایلام روشلات کردستان جالی با وخوا و هات کشتن بویر شوا شمیه پیکات با و 7 سالی قیزا خو 36 سالی قتل کرد نو جنا کو هات کشتن جنای زانین کوجر خو را دسکر لګوري بلانچو رخصتا مافي مروان روشلات کردستان روشلات کردستان و ایران د ماه طبقه د بکیمانی 23 جن جالی باف برا هفجین آنجی کسی نناز و هات نکشتن شوا بوری جنه که 22 سالی هات کشتن و وکی مرنا بگمان که تقایده بویرجی ساعت 22 سهانده لهری ماسوران پیکات ناو و جنه هاتی کشتن جی وکیا لإیلامه نهات زانین جنازه جبوله کلین راکرن تبادله
Nakuki krizên navbera aliyan de bandorê li herêma Bakurşlatê Sûriyê dike ev alûzî 13 salin nehatiye çareserkirin. Bi taybet hevildana nêzbûna hikûmeta Şamê û dewleta Tirk xeterên heyî hîn zêdetir dike û rê li ber dagirkiriya xaka Sûriye ve dike. Endama destê Serokatiya Partiya Sûriya Pêşerûjê ya herêma Bakurşlatê Sûriyê zêr alcîger krîza li Sûriyê nirxand. براستی جی 2024 آلوزین کو درکتی و هر کس نهاوی دبی مطرسی دی جیاندکی کو ام بر بشارکی اقلیمی وامدچن یعنی ام بیجن شر جهان سیامین ام بیجن شر صفقات تجاریه شر دولت نافخوی دسپیکل سر شر وکالتی بو yani her devlete ki buraya hene getir şerdi dameşandın. Klata navin de em tkarım bejin digellek milada khambun tedahiye. Yani mujtemaak kham, mavada uya kham, serwatı ve batını prezidel peşin zengine mesela dkhir ve bereketa khoda. Azamatin ku em bejin İrol Avrupa tejiyan kirin, Amerika tejiyan kirin, Kafkasya tejiyan kirin. Abana ve azma kha ijtimai dibe, iktisadi dibe, siyasi dibe tukhazın ser ruşlata navin ra. Devletin ijdar ve de guhatnel ser khaka Suriye İro desti خدانین السر ام بجن خاکا سوریه تبای خاکا سوریه وکشن داگرکریه دولتا ترکیه وری تنکرن وی دمی چه دبی ایدی ام بجن حکومتا شامه و ریوه بریا خسر د سوری ده حوار سوری اساس گرکی وری گرتن لگور بنا خباتک وری مشاندن اما ایرو ام بجن دوی روشا سیاسی آنها ده حکومتا شامه نخودی اراده کی خورته دولتا داگرکر ایریشن لسر حریم مدیکی و ایریش لسر حریم ما ناسکنه ام حروج دبینن لدوره کی ولات ما بریا دارونا قتل عام ده چکرین انسان ما شهید دخینه ام بجن انگلیز و فرانسا دمشاندن سیاستا کو ایرو امریکا و انگلیز و فرانسا و المانیا و وان دولتین هنیت خوازم بدن مشاندن جدابون اوی چه دهنک شواز ده دهنك شواز ده ودهنك اساليب كاركرنه ده ل اساس سياسه فرق تسودل سلوي جواكتي نشاندن ادو خازي باملتا جفدو قطبك وبارچه بك ولغور وناجي بچه هنك نزيغبونا ابيا تاثيرات خوي سلبين قالك بخارتينه دعيني وقت ده امل ميزات كل مثلا شورى شك ما هي ام سيستمنا توا ديمقراطيك باندكن ام دبيجن جريكي بديل دستلاتاري هبه بديل ديكتاتوريه هبه بو يكيجي بديل دستلاتاري ديكتاتوريه چه سيستمنا توا ديمقراطيك فكره ربر عبد الله جلان کو وک فکرکی ماینده ایدی جسات سالن پیش امر ایدی خو وک به سیستم دکه دردخینه پیش بله مجبور برای خوابیدن هندستان و چالاکین هندستان پشتی کشتنا دکتر آجن دست بکر بلاوی 25 ولاتان بون نه تواقع لباجر کالکوت هندستان لنخواشخانه بجیشکا استاجیر حتی تجاوز کردن و پاشجی حتی کشتن به بویره را به هزاران کس رابون سرخوان نرازی بون نشان داد مشون میتینگ انگل چالاکیون نرازی بون تنه هندستانی نما بلاوی جهانی بون گل به دخواز عدالت 8 ایلون روز یکشنبه لزیدی 103 باجرین 25 ولاتان بیشتری پروتستویان بون چالاکیین ل ژاپنیا، استرالیا، تایوان و سنگاپور بکومن مزن و بچوک دست بکردن بلاوی گلک باجرین ولاتین اروپای بون دولت نیکبوین آمریکای جی 6 خو پیشاندان چه بون د چالاکی ل پایتخت استکهلم ده به دهانجنن کو جلو برگن رش لخوا کرن لقاده کوم بون او ستران بنگالی گوتن او پانکارت کو حساب جکریاران او اولهیا جنن هندستان خواستن هلگرتن یک جو ارگانیزاتورن پروتستوی دپتی جاین گوت امل همبری ظلم وحشت و جندیتینا جانه و ماتماینه بله اسرائیل ایریش حمایه کرد آنگو سوری کرد گله کشتی و بریندار هنه اسرائیل شوابوری ایریشی باجروکا مسیاف آثار به پارێزگا حمایه سوریه کرد لگور آگاهین که مدیا فرمی حکومت شامی دایا 14 کس مرنه 43 کس جی بریندارن لگور آژانس نوچان حکومت شامی سانا مدیر نخواشخانه لهرم دبیجه هجمار کسین که دیریش لهرم جدای در دورا مس فایده که جالی اسرائیل و هاتی کرنده 14 کس مرنه 43 کس جی بریندار بونه سازی چافدری مافی مروان آسوری سهر جی دیار کرد که دنجام ایریشانده 3 سیویلین دواسه تکیده و 4 لشکر هات نکشتن سهر راگان که دنجام ایریش
15 کس جی بریندار بون و هاگوت ناوند و آواهی لشکریه لدردورا مصف هاتی هلوشاندن کو ناوند لکولین زانستی ین کومن آلیگرین ایران لیبون دداخونی ده هات گوتن 13 جران دنگ تقنین مزین هاتی بیسن ایران لسوریه خودی شیورمند لشکریه جی سال 2011 و دما دسپیکن شهر نافخوی سوریه و اسرائیل به صدان جاری ایریش bir ser artêşa Şamê û Kumên alîgirên Îranê. Belemberê xwe bidin Sudanê jî li Sudanê êrîş pêk hat 21 kes mirin. Tura doktoran a Sudanê ragand ku derîşê de bi kêmanî 21 kes mirine zêdî heftî kes jî birîndar bûn. Tura doktoran weke berpirsêrê êrîşê jî îşaret bi hêzên piştevanî lezgîn ango هپلید کرکود بن فرمانداری جنرال محمد حمدان داغلو دیا ولدیج ارتشا جنرال عبدالفتاح البرهان شردکه مها طبقه جی دیریشه که هزام پاراملیتر ده لوی باجری بکیمانی هشتی کس هاتبون کشتن پسپور این کانسیا مافی مروان توی نیکبو روژا اینه جبو پاراستان سیویل لوی والاتی پانکری بونکو هزه که سربخو بی آلی تاولی لحرمه بی بچکرن پسپور ده بیجن شروان سودانی گلک سوجن ده اساس سوجل دیجی مروباهی دادکن جبروی نابر هر دو آلیان ده به 10,000 کس جبر شر نابر هر دو آلیان ده به 10,000 کس لسودان هاتنه کشتن و بنسازی وی والاتی خرابو لگوری نتوی نیگوی زیدی 10 میلیون مروف جوانن خبونه و کریزه کی گران آمرو ویرودا لگوری ریخستان تندرستی جهان بشک مزن آ سیستم تندرستی یا سودان لبر تکچونه و بانگ آلیکاری جبو سودان کر بریم نهاجی بحثا روش هوای بکن و لگلگ باجرین باکوری کردستان باران اکیشد بباره نوانده گشتی هواناسی شیاری دا کو لگلگ باجران باران اکی زیده بباره باجرین کو هواناسیش بوه شیاری دانه اون باکوری سرحده دیرسم، خارپیت، موش، بتلیس، ایلی، سرد، روشلات آمده بشن باشور وانه و لیوان دوران باران که زیده بباره هر واوی لباکوری روشلات مارمارا لروشلات هرما ناوین یا دریارش زونگولداک دوزجه سینو باکوری بالک کسیره روشلات مولای ترکیه جی باران که زیده بباره تگوتن و گرما لباشور مارماره و روشلات آناتولی ناوین بشن ناوین این روژاوی دریارش دنابره 2 و 4 درجه ده زیده بباره نوچیا مداویش درباره فستیوال ده فستیوال شهید برچم ایرو بداوی ده بدروجا سیسیان ده کما سترانان آشهید هلین جودی جراقه کما سترانان آشهید دلیلا جقام بشتو کما گووندی شهید هزل جحلبه و کما گووندی دایکان جکوبان ستران گوتن گووند لقاد شهید اگید به بشتری گرسی پیشکش کرد هنرمند سیهام نبو و مزگین گرباوی ستران گوتن دو پدکرینه دانکو هنرمند تونسی امال المسلوسی هنرمند جروشلات کردستان شادی خلامی بشتری دربازی هرمه ببن و تبلی فستیوال ببن دو روزن بوری دجی بدهان هنرمند بدهان برهمین هنری آگو ستران گووند و شانو لهولا ناوند چند هنری باقی خودو و قد شهید اگید لباجر کوبانه هاتن پیشکش کردن هر وا بشکی هنری جه هات لدارخست مشکی هنری جه پیک هات و پیشنگاه هنر شواکاری و دستکاری جه هات بکردن د فستیوال د سودو کومن هنری بیشترن ایرو دروجا چاران د فستیوال بداوید بر بلم هاتن داویه بلتن آخوا هلبت هنر کول د فستیوال درکت پیش عمل و بدن گودار کردن ببینه دناوه خیر خوش دیدن باش